Brodska riva na rubu ponora, do kopna vode samo nesigurni mostovi, no opasnosti nema jer sve je optička varka. Tako je, ovo je samo optička varka, odnosno iluzija. U principu smo na jednoj ravnoj površini. Prostim okom ne vidi se da je slika trodimenzionalna, pa je autor pravi pomoću fotoaparata. Pogled kroz širokokutnu leću pruža osjećaj da je prizor stvaran. Ako je suditi po ovom neobičnom crtežu, obala Save je popucala, nabujala rijeka pršti sa svih strana. No sve je samo iluzija, jer kada skočim, ponovno sam na čvrstim nogama. Filip je jedini koji se u Hrvatskoj bavi trodimenzionalnim slikanjem na javnim površinama, a njegov rad na obali Save bit će najveći na svijetu. Službeni rezultati koje Guinness ima su za sada 750 kvadratnih metara i slika se nalazi u Nizozemskoj ili u Njemačkoj, ne znam sad točno, a ova slika ima oko 1300 kvadratnih metara. Projekt oslikavanja pokrenula je Gradska turistička zajednica s ciljem promocije Slavonskog Broda. Prijava za Guinnessov rekord je preskupa pa se od nje odustalo, no prilika za nagradu ima još. Već je istaknuta kandidatura u akciji Hrvatske turističke zajednice Zeleni cvijet u kategoriji turističkih zanimljivosti. Iako još nije gotov, prividni ponor već je postao gradska atrakcija. Ja sam ovdje skoro svaki dan, pa to pogledam, sa psom šetam, pa onda svakog dana vidim kako to napreduje. Nesvakidašnji prizor napravljen je bojama za beton, pa kada Sava jednom doista nabuja, otoci i mostovi će ostati, no samo kao iluzija.